Nyakoromo gi sapar mar odhiambo injire wangsa mar yudo weche manyien chenro mar kagi kacha nyinga Ochieng Emmanuel bed kode chakruok nyaka giko mok tine ji 48 yangi na wito ngimagi kaluwore kod masira mar pi oula mabende ne oyweyo kanyo udi kaachiel kod miere bura pi mano oywero bang' yawo ma Kijabe pong' kendo muoch kaluwore kod koth mapek manyochwe e gwengego kaluwore kod ler mogol kod jalup jagoro maduong' mar Kenya Red Cross Joe Mbalu ji 49 mawuok e familia 26 bende osegol lipod ni pok oyang kama gintiere maromo ji 109 ne oresi kendo ringo de ute thieth mopogore opogore e sub county mano ma Naivasha. Kumi za usiku tukiwa tumerara ndio tulisikia mgurumo mkubwa sana wa maji. Hiyo maji imeosha nyumba za watu walikuwa merara wamebebwa. Trees are down, their bodies, they are still looking for more bodies are here. It's just sad. It is a sad moment for us here. Quite a number of people have been taken to the Naivasha sub-county hospital, while a good number are being treated at Maimahio Level 4 hospital and also private facilities within this vicinity. All our stakeholders in the private sector watusaidie na the ambulances so far wenye wametupatia tunashukuru. The Red Cross tunawashukuru sana, lakini waendelee pia kututumia, tunahitaji pia msaada wa kidharura. We have so many people affected, wengine hatujui mahali wako, wengine hospitali zimejaa. Ji 23 podi manyo bang' yie mokorgi e kaunti ma Tana River odhiambo manyoro ji mamoko dhi nyime koyudo thieth e kar thieth mama dogo wachore ni yien onyo oting'o dhano mathoth obila olero ni nyaka sani maromo ji 20 kende moseresi. Jalup gavana ma Tana River Mahat Ali Loka okoni apisas ma kaunti medo kaso menyo mar yudo ji mamoko mapok oyudi. Tulikuwa kama watu wengi sana zaidi ya 40. Sasa wakati tumefika pale hiyo mahali barabara imekatika, nimesikia tu nini imetuangukia hivi. Sasa hapo boti ikatuangukia hivi ikatufunika. Sasa hapo ilikuwa wewe ujiokoe kama uko na uwezo wa kuogelea. Mimi sijui kuogelea, nimemshikilia yule jamaa mmoja alikuwa ametoka Lamu na ile boti. Nikamshika mashati hivi akaogelea nikaenda nikashika lori. Ile lori imekwama pale katikati ya barabara. Tunaomba serikali tafadhali, wale watu ambao wamesink pale ndani ya maji, tunaomba mfanye hima muwaondoe pale, kwa sababu wengine ambao wamezama mahali pale walikuwa wanakuja Garissa for the first time, na walikuwa mwingine kama ako posted kwa shule fulani, kesho walikuwa wanaenda attachment. Mtu amezama pale, watu wa kwao hata hawatajua, lakini mfanye hima muondoe ile miili pale so that watu wajue nani wao wanapatikana nani hayuko. El Nino imekuja imeharibu barabara hii December. Wanasema contractor ako kwa ground. Mpaka leo 4 months kama wangeweka maram haingetokea maafa leo hivi. Na ni mahali ambayo wangeweka maram na culvert na culvert ya box culvert. Ni kitu ambayo inakaa miezi moja tu na inakuwa sawa. So serikali imezembea. Overloading ya hiyo boat ndio kitu ambayo imesababisha. Lakini nataka kusema kwamba kuanzia kesho tutajaribu kuwa na mpangilio mzuri ili wale wenye biashara kama watatoa boti zao watoe boti zao, yetu ifanye kazi. Kama ni kulipisha pesa sababu ni ya biashara, idadi ya watu ambao watakaobebwa iwe ni kiasi ambayo haitaleta madhara zaidi tena. Eten migao marita Kithure Kindiki ogolo chik ne apisas magarita counties kod committee magarita mayango malingling mondo mionon yaw duto kendo gichiw lipot kuonde ma dipo ka masira nyalo timore mondo dar ji manyalo yudo midhiero kapok masira ojuko. Kindiki bende ogolo chik mondo mitera apisas magarita ya piny mani kod olalu
mapinyalo muomo mondo geng'ne joriembo kod jowuoth manyalo temo ng'ado pi mopong'. Ji moyud katemo ng'ado aore mopong' ibiro maki kendo ni kod ketho matemo kawo ngima. Kindiki bende ogolo chik makumo tiyo kod yiedhi ma ok opuodhi e kwang'o ji mang'ado kuonde ma pi oula opong'o kaachiel kod aoche ma opong'. Kowere gi weche mag oula bang' chwalo odiochieng' yepo mag skunde pacho ka nyaka tarik 6 dwe mar 5, lendo manotimo tino piny rugo kawuono. Jopiny koro osewo piny owacho kaluwore gi lendono motim apoya nono. Jonyuol koro ywak kaluwore gi kihondko ma koro okwakogi ka giwacho ne gisetimo ikruok mar yepo kendo kowo jopuonjre skunde. Giywago lal ma koro chomogi kinde ma bende gisewo piny owacho kuom rem timo ikruok makare motelo ne yepo mag skunde. Kaluwore gi tesend nyamburko ma Kisumu, jopuonjre nochako chopo e tesendno kogwen ma kawuono kuok e bombe mopogore opogore. Kinde ma jopuonjre moko bende ne ochopo e tesendno kendo chomo bombe mamoko. Rochruok ma kama biro bang' piny owacho migawo mar somo chwalo tarik mag yepo kaluwore gi midhiero mar oula madhi nyime pacho ka. Rigiji akisema ati watoto wataenda shule. Hakuna kenye tazuia kuenda shule. Mimi nikatoa msichana yangu nikaweka kwa gari kwenda Nairobi. Kijana yangu asubuhi akatoka saa 12 akienda shule. Nikasikia kijana amerudi ati shule imekuwa postponed. Nikasema imekuwa postponed aje? Kwa sababu ule mtoto yangu pia hana simu. Imenibidi sasa nimetoka kwa hizi coach. Niongee nao nitafute venye naweza tafuta ule mtoto yangu arudi. Hii Kenya serikali wanasema ama wanafanya sio mzuri. Tupati vizuri. Kuna watoto ambaye wanatoka sehemu mbalimbali za Kenya kama Mombasa ama other big towns wakiingia hapa katika jiji la Kisumu. Walianza safari labda jana wakisafiri kuja katika mambo yao na masomo. Alafu utangazaji wa Bwana Machogu labda imekuja katikati ya usiku. Sasa tunauliza Bwana Machogu, waziri kupitia ofisi yake kwa nini angepeana ile ujumbe kwa principals wa shule alafu wapeane ujumbe kwa wazazi ili kila mzazi kufika jana daytime. Ingekuwa saa hizi kila mzazi amejua hakuna haja mtoto asafiri ili akuje kwa shule. Saa hizi jambo ambaye labda pia hatuoni kama itakuwa jambo sawa. Usalama wa mtoto wakati amefika shuleni iko mkononi mwa nani? Kwa sababu mtoto anafika kwa gate anaambiwa shule mpaka tarehe 6. Kapudon tire weche mag somo tendi ruoge mag jopuonj kupet kod nat bare mabomet oseo jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu kuom golo modeko milome mar choro nyime yepo mag skunde ne tam mar 2. Gikoni deko golo lendo mar choro nyime yepo mag skunde miyo jonyuol lal kaluwore ni moko kuom jonyuol ne oseng'ado nyamburko ma nyithindgi dok ode skunde ka koro gidwa ni piny owacho odwokne jonyuol omenda mane gisetiyogo e keto kenge mag neno ni nyithindgi ochopo e skunde. It is not good at all. Because, so far some students even started going to their schools as far as yesterday. They planned even as far as yesterday. Some of them were just traveling. We have students traveling from all corners of the Republic of Kenya. Some are coming from Kisumu, all the way from Kisumu to go to Mombasa, and you are just coming very early in the morning to say you have really postponed the opening of schools. That is very wrong. I want to appeal to the Minister for Education to be always alert and to know when to give praise and to know when to give a statement touching on something like this. If it is possible, the government of Kenya could even reimburse those students who have already traveled on the way their money. Yes. Thank you. Jopuonj mag skunde sekondar madundo JSS kaunti wa Bungoma North obago ng'anyo nyaka PC director ma weche somo mar kwedo chopo ng'eto mar doe ndiko jopuonje. Kane giloso oko mar PC ma director ma weche somo county no kotelni kod Johnson Kisindai gibuogo rocho weche somo ka skunde biro yao juma mabiro nyaka duol mochung'ne ndiko jopuonj TSC tim dwachgi. Kata kamano giseo piny owacho kuom rem winjo dwachgi kata bende gin kod lony mamalo e weche mag somo kendo ni golo ote ne jonyuol kod jopuonjre mag JSS mondo kik yaw skunde juma mabiro. Na siku ya leo tumekuja hapa kwa ajili ya mgomo. Yes. Mgomo ambao mmesikia unataka kufanyika ukafanya serikali ikasema mafuriko kwa kila mahali. Yes. Wameogopa mgomo wa JSS. Yes. Ningependa kumwambia rais wetu na Teacher Service Commission, respect court orders. Respect
Respect court orders. Mambo ni mangapi? Jambo la kwamba ni compensate. Jambo la pili ni confirm. Jambo la tatu ni respect court orders. Teachers who are trained, qualified for 4 years, they were in college learning every day, and they gave them a certificate to show that they are qualified and they are worth to be teachers. At the moment, the government was issuing letters behind the back through politicians to employ teachers on permanent and pensionable terms, while people who qualified ahead of them are thereby paid peanuts as interns, which the court declared as illegal. So we are here today to remind TSC and the government of Kenya that these teachers have renewed their contracts because the court said so. And so today the court has said internship is illegal. Kwanji mapodo kwa yange witungi magitok maruti mothedhi kod jonjore ne much machiegni kod kambi mara pisas magubila boma Elwa County Mandera. Kalure kod joneno mokti ni ji 4 moke gwenga moko kod jogweng auchiel ne witungi magika ot mabende otingogi manotingo jodak magin jopuonjo chiuthieth jotije lwedo kod pisas magubila ne omonji kabinge mar Equity mane machiegni kod kanyo chungo tijege kalure kod monji makama. Kawadhi nyime en riwruok mar governors golo siem ne lakteche mapod dhi nyime gi ng'anyo pachoka ne ok gibing'iyo gi wang' mamuol kane olose chenro mag pogo basari e kar chung bura ma Aldai County ma Nandi. Jagoro mar riwruogno Stephen Sang wacho ni en wach malit neno kaka jo Kenya thagore kada bende piny owacho mag counties chopo ng'eny dwachgi. Governor Sang wacho ni sirkande biro lando thuolo mamoko juma manyien mandiko lakteche mamoko mabiro kawo kar lakteche mang'anyo. Sasa ile position tumechukua kama Council of Governors. Kwanza hakuna daktari atalipwa mshahara kwa kazi ambayo hajafanya. Kweli ama si kweli? Hawezi lipwa mshahara na kazi haujafanya. Ya pili, wakati umepewa notice kwamba urudi kazi na umekataa kurudi kazi, umesema uko na solidarity na wale wako Nairobi, wale wa Nairobi wakupatie kazi. Sisi tunataka wananchi wangu wapewe huduma hapa nyumbani. Na kwa hivyo hii wiki we are going to conclude the disciplinary process and start the process of recruiting a new team of doctors that will be able to support my people in my hospital so that we cannot continue losing lives on account of an industrial action that has been declared illegal by our courts. Kwenda mbele, if we allow the doctors of Nandi to be in solidarity with madaktari kwa sababu ya issues ya Nairobi ama issues ya counties zingine, inamaanisha ya kwamba wafanyikazi wa Kenya siku nyingine watasimama in solidarity na wafanyikazi wa Uganda. Akosema kwa sababu hiyo shida Uganda hata sisi hatutafanya. That does not make sense. You have one employer. If you are employed by the county government of Nandi, sit down with the county government of Nandi and agree on your issues. Mukikubaliana na serikali ya Nandi, it does not matter whether national government has not agreed with their doctors in Nairobi. Koromogi mano bende okelo giko mar weche manyien moikoni chenro mar kagi kacha par ni mesa maka weche manyien pod odich kendo loso ni weche midhido kanyo kochopo saa 1 mar odhiambo. Nyinga Ochieng Emmanuel.